پشتیوه بیولر زال سپیدهیا روژا 6/2/2023 با کور و روشاوای کردستان ریدای کارگیریا پارێزگاها دهوکێ مەرەما piştrazbûn ji kualîtî û teknîka endazeyî sêlî ji ne ji bo vedîtinê li ser balaxane û tawar û avahiyên akîncîbûnê li dihûkê pêkînan. Piştî van rûdana yani rûdana erteca ku li dewroberê Herêma Kurdistanê çêbû les her ev ro kombûn û sêlî ji ne dipêkînin ji bo hindê ku kar zîtir û bileztir pire biçtin êk bo rojhelatê dihûkê وەکو دابشکردنا یا جغرافیا باجروانیا یا دوێل ڕۆژاوای دهوکێ یەک ژیل دەوروبەرێت دهوکێ بۆ تەناهێ و سێمێلێ و وێحاوزێ و هەر ئەڤروکە دێ کەونەکاری و لە ژنەژی پێکهاتیا شلایەنێت پەیوەندیدار فەرمانگەیت پەیوەنددار سەبارەتوان وێنەیان تۆرên civakî belav bûn şarezayekê bi warê endazeyî red ket ku ew derzên durust bûn derencamê bîvelerzê ben. Hevdem dete diyarkirin ku dihûk nakevîte serhêla bîvelerzê Amazan û çi haletan da pileya bîvelerzê li dîvpîverê Richter ji pêncê naborît. Hindek ders dikevnin, li bixêdayît hên. Yan hindek ders erdiyê de çêboyîn hindek proje geş proje. Ew ders nabîte ke tiştek yani matersîl ser wê avahiyê. Yani ne derzeke mesela dengekê de yan cisrekê de yan sexfekê de derzeke li erdiyê de. Yani ne zilzale ye. ودهوك ناكيفيت دي زونا زلزالي يا مغزن كو خطرك زلزالي المغزن سر دهوك يبيد لان او زلزال تشيبو التركي تشيبو يعني ايراني تشيبيد فافا هزات ارتدادين سر دهوك طبعا ماكسيموم ناقيتا بين سر ريختر الريفابري وبرهنان الدهوك جيد بيجيت تانها خلقت آواهين سيحقاتي دا نهاتينا كنجي كران اد برانبرج دا آمیرین پیتوی برزگار کرنا هاولاتیان شهر ریدانه کت ناف آواهین بلند دا نهاتینه دا بین کرن. خوشبختانه حتی وی گاوی او آواهیت سیهوه و حتی نو که خلقت دا نهاتی آکنجی کرن نو که قوناغا پروسه کرنه دا بس تصامیم دوان دا بگومان او معایره همیت هاتینا برچافر گرتن معایرت آگر بمراندنت بیناتی بخودا یعنی هاتینا چکرن یعنی از گل هنده دانینم که اکو افرو من سیاره که حریقه نبیتن اصره که ندم آواهیک چه بیتن اوجی منطق نینه براستی و از دنیا جم رنگ مهبنجی و گلک ابصانهایی مهبنجی اگر ام بینین ضرور افرو حکومت هریما کردستان تشیتن اول آلمانیا هی بصانهایی بینیتن به سیاره حریقه بینتا کردستان جی بیولر زاوی دو ماهیل با کور و روشاوای کردستان ترس و دودلی خست دل آکنجین شوقه و آواهین بلند لو ما تهتا خواستن چاودریه که باشتر سر پروژین آواهین بلند هبید و پیورن سلامتی تدابهنه بجه اینان. آمد بریفکانی کنال آسمانی پیام دهوک